HSDF Racharia Song Pen Constitution Alo Kangpu Prabjen Pen Song Registration Upon Claim Ponpo Karbi Anglong Akini Racharia Song Kidam Tang Chiti Jeklo Mahang Kepatek Hill State Democratic Front Pu Amen Paklang Det Pen Song Along Arona Teng Ke Claim Kidam Jia Pura Pini Dipu Dimasa Club Sai Hemalong Constitution Alo Impu Pontang Lapu HSDF Mepu Rajente Mung Pen Song Arona Lo Mate Constitution Alo Impu Pondet Pen Radat Mapan Pachini Japan Constitution Alo Teng Pen Song Claim Dam Nangpu Lapen Constituency Angkang Antami HSDF Arolong An Palelapo Puta Ninjepo Lapu Akapregatum HSDF Asong Ke Osomaratum Kijui Ilapen Hangnata Kaliputa Nangpu Bangdu Sita Nitumasong Aron Mate Constitution Alo Pinidolo Lapen Prabjin Pen HSDF Racharia Songpu Delhi Damsi Men Kithap Dampu Mate Election Commission along registration Claim Dampu Puta Herangkemi Kang Yahud Ninjepo News Desk Report News Fast Guardian La HSDF na ke Osomaro ro kijuyatan Kacetem Sedang ini tu kacilnya pertama kali kalasa isi approval rata hong jaya itu constitution itu kating liang dan pen rata kuncian kau itu kacilnya tanpa iklan pambil ini tu non constitution itu impuno macam kano ini tu prabjin pen party registration dia pang Delhi ini tu baru nilai awal kami itu mai betul kami injil lapen itu non party registration non kote asimbung tadi itu jalan mau ini metode ke tos metode ke kisi metode ke saya mo metode ke apa yang mahal itu modal ada kisi kira-kira asimbung semua nomor 3 Nini tu karya orang orang kacuting ri nahele, nak itu cumi dia boleh. Karya orang angkat pi itu anak orang tu apa? Itu kacuting ri kalau apa cepatan tak terang. National Party ke pahai yang apa itu member itu. National Party apa itu apa iong meningkat thong cek play cek National Party melapor ini, Joksi, ahok bet hempret kau sudah kawan pilih itu lote, ningkan kau get kena lagi, laba itu ciri nanti karya luar itu. Alam itu Joksi adik keham kosonte, Kongres itu, BJP itu, tapret asal atau penonton. Ningkat kau kemana di kemana pagi. Bota, nomor itu teknologi mo. Every resonan le bomba posi. Hala manifesto lo pakai artikel 244A itu. Kongres itu tahan manifesto lo dipon. Lalu lo dorong itu minji lo kan. So tanpa si BJP itu tak. Hala tu manifesto lo artikel 244A itu jompo itu. Dipon itu. Nake rata bhat kapangan saito lasi karya lolo ke hem ke plan ke man hokman ke gotum reasonable political party in time create itu nanti la pelama so reasonable political party ke lake akhir tin azat tin matame itu votes ke kenan so lapon Claim mo dan cipu pensi itu cipu ne cetak ne pensi itu mana support pensi ini nama so constitution itu pun apa ini itu kita apa we kita berikan apa we baik timnos itu kita setelah high up nah itu constitution drafting committee itu alam itu text research atau alam pensiunan kurung saya capek ini tu mereka tahu ini dan batai ini sih ini tu lapini deklar no ini tu ada
कि विन को जो से नेशनल पार्टी हम से तुम अपोर बोलना बोलते लासिंग बिनी तो हिल्स के डेमोक्रेटिक फ्रंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है इन कार्बी अल्लाह रहा कच्चू तुमरी के नानी तो नेशनल पार्टी लोग के तो अलग तुमता अपोर से मतलब तब तेरा रीजनल एक पावन से ना नमचू बिनी तो नाम तुम चू बिनी आवे सोनी लंबा कला है लो एपीएसएमसी लोग के तो अलग तुमता अपोर से मतलब तब तेरा हाय हे अपोर से मतलब तब तेरा नाम itu regional political party HSDF लोग के बाद अच्छी फंसी तो वहाँ मत itu mah moja itu dah kalau apa pacing ko छोरे लोग भी तो के नाम itu तो भी लोग बंसो alam ini तो हम